Dimela bana le sepedisa ya dimedisa ke makatollo wa go dikatuwe makatollo wa topotsetso se le tsa mangope taola e supa kopana motho le modimo wa hae makatollo o kgatha tsela mo disikoteng o tlosa lefifi batho ba ba se ka ganya ke go tlile bana leso ska le bana pele le ka ka bakanya wa subscriber ha o ka subscriber wa share video ena o hlalosetsa batho ba bang ka yona makatollo sa le teng bana beso topic ya today Mofukeng o batla ho bua ka ho hlahloba bana beso ho hlahloba ke eng ho molemo ka eng ho thusa ka eng ke batho kaofela ba tlameileng ho hlahlobana okay ha re kene mona ho hlahloba ke Mofukeng ho hlahloba ke ho itlhwela kapa ho tseba dintho tsa bophelo ba hao tse etsahalang semoyeng le nameng tse tlo etsahalang le tse etsahetseng ko hlahloba ono o bolellwa ke ngaka ke batla go utlwane mono bana beso so ya bobedi ho hlahloba ho molemo ho hlahloba ho molemo Mofukeng mara ha o molemo ho rona kaofela ho hlahloba ho ka ba molemo ha o se sure ka ntho e o etsahalang bophelong ho molemo hore o lo hlahloba mothong mohlala o tsore ke sefuba o zamme dingaka tsa setso wa zama dingaka tsa Sesotho wa zama dingaka tsa Sekgowa ha o kgone ho thola ntlha ya ntho eo o tshwereng ke eng taba e jwalo o ka e hlahloba bana beso re ke tle monana hape ya boraro ska jaja ngaka ho ya ka hlahlobo ya yona gona le batho ba sa kgoneng ho hlahloba ba ka kgonang ho thusa gona le motho a ileng a kentse ka bang 15 or 20 a ntse a hlahloba fela a re ha ke thole ntho e ke e batlang why o lo hlahloba hobane o tseba ntho e batlang ha o fitla ngakeng ha o tseba ntho e batlang ya ngakeng o e jwetse fela hore ntate Mofukeng ke tshwere ke hlooho so ke kopa re phekole hlooho eno then Mofukeng ha ile ngaka o tla o botsa hore hlooho eno na le nako e kadile jwang ho etsahala jwang ka yona then o tla kgona ho e bona hore ke hlooho ya ho kula ke hlooho ya stress ke hlooho ya boloi kapa ke hlooho ya badimo na so bana beso ha re se ra jaja dingaka ka ho hlahloba neng o ka nna tla ngakeng ya ho hlahloba but ya ske ya fitlella mo wena o no o batla teng ho ha o hlalose hore ngaka eno e tla hloleha ho thusa so boholo tlhahlobo e ya ka pele ka ntho e batlang and ha re na matla lekanang ge le batho a o hlahloba bana beso so ba bang o tlo fika o bona o fumana go ntsa populate but la ha populate mothono hono ha o hlalose hore mothono o tlo hloleha ho thusa so ke batla re dule nthong eno so ha o lo hlahloba o tlameha ho etsang pele o lo hlahloba tsamaya o lo phahla o jwetse badimo ba hore o ya ngakeng o lo hlahloba o kopa hore badimo ba hao ba kopane le badimo ba Mofukeng hore ha o fika wa Mofukeng badimo ba ba sentse ba le mono Mofukeng a ba thathollowa fela ane ke ntho tlo tlameha mo di etsa ha o lo hlahloba e nngwe ka le kgothalletsa yona ha o lo hlahloba lwantsha hore ha o ya o lo hlahloba o ya e sa lo sei o itse o sa ja le yena motho a tlo hlahloba a sa kopana le dintho tse ngata tsa ho dubana ha mosebetsi o sa jele dijo tse ngata o motho le a ntse a le fresh o lo seng then o tlo kgona ho thola ntho ye wena le hore o ya e hloka o ya e batla not to say hore ha o motho ha hlahlobeye motshare wa hlahlobeya but it is more powerful ha motho a qadile dintho tsa hae o le seng tlolla go lo hlahloba dintho tse o di tsebang nna batho ba hlahlobang go nna ba tseba hore Mofukeng ha hlahlobe mathata but o hlahloba ntho e tlisang mathata le tsela ya ho tswa mathateng there is no use ya hore ke tlo hlahloba ka letheka le phofu e felang le mosebetsi o sa tsamayeng hantle ntho tseo wa di tseba why ke tlameha ho hlahloba ka ntho tseo di tsebang so why le lona le batla ho hlahloba dintho tseo le di tsebang so na go hlahloba ka ntho tseno ke tlo hlahloba hore dintho tsena di teng
but di bakuwe ke ntho ena le ena le ena le ena. Wena ha o ka lokisa ka tsela ena le ena kapo wa itukisa ka tsela enana, then dintho tseno di tla tsamaya ka tsela. So bana beso tlola go lo hlahloba as if like le lo le ka dingaka ane motho ha o jwetsa ntho e le gore wena ha o itse o bo so batla gore a motho le ha bone, then there was no use ya gore o ye mono lo hlahloba hobane ntho e hlahlobang wa itseba. So nna ke tla ka yona ntho o sa itsebeng gore ke yona e entseng mabaka a gore go tinne go ba tjena le tjena le tjena. So ke a leboha bana beso, se ke la le bana mo subscribe mo fute mo teng ka mehla le matsatsi o tla dula tsa le teng 068 213 4374 then the building series teng sia o dula le teng, subscribe YouTube channel o teng, Facebook teng, Facebook page o teng, ke dula ke le teng bana beso. Ke a leboha, ke kopa gore ha le hloka le se ke la mfounela mantsibiana, le se ke la WhatsAppela mantsibiana. Ba le batho ba senda le message ka bo ma 25 to 1 mesong ke etse jwale. So ke a leboha bana beso, amen. Ke leboha haholo ntate. Sharp. Sharp.